Saludos amigos, le damos la bienvenida a un nuevo video sobre el idioma Ngobe. Esta vez vamos a conocer y leer secuencialmente el alfabeto del idioma Ngobe. En este sentido ya conocemos las vocales, lo hemos pronunciado. Es importante esta vez conocer los sonidos de las consonantes. Ngobedre medare abago nibi hatel dige kue ngobere beto toro tigara kena amne nyogora kena toro de ngobere jebedo nibi nyoge hatori do gare mu yemono ninibira hatel dige toro kadare yebeto mu nyogo nina beto mu nibira nyogo beto nibira nige gare mu agwa medare abago nibi nyoge toro ogo niro rote ngi dego nikada de jebeto agwa jebeto nyo nurbare abago nirbare jeke dego beto kore ari nyoge beto hatori tori a o b c d e g w i h k kwe le me ne nye ngwe nye o re se te u aunenje udia debero nirbare niere ta bubukore kwe kitare nige gare ni aun kitare bete ko nikara de coin bon arabe ari ni reta hatori tori bobu goreta a o b c d e g w i h k kwe le me ne nye ngwe nye o re se te u aunenje je kore ngobedre toro wokena toro tigara unenyo gora ngobere je de murbare hatedige nyobiare tida sribere ne ti wenke garo de tamuyen kwe murbare hatedige ne bedo kebe gratira ne kwai bete ko bon arabe mun kadade krobe ngobedre biare tida munu baire kisedo kon gego aun tin gego kugro nyoego urinji mrusara aun sintebe jegroge kwe bori sribine no hay bon arabe hagone kuware mun krobe